Jangwani Sinai Mungu kampatia Musa sheria zake, katika mbao mbili, mbao zile za mawe apeleke kwa watu. Wana wa Israeli wapate kuzitunza, kuzishika katika maisha yao. Mungu mwenyewe aliziandika kwa chanda cha mkono wake, akaziwekea muhuri kwamba ni sheria zake, ili zipate kuwaongoza watu wote wazitii. Amri za Mungu zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia. Mungu mwenyewe aliziandika kwa chanda cha mkono wake, akaziwekea muhuri kwamba ni sheria zake, ili zipate kuwaongoza watu wote wazitii. Amri za Mungu zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia. Sheria zake Mungu ndizo amri 10 zilojaa upendo. Mungu katupatia tupate kuziweka ili ziwe kioo, watu wazione dhambi wapate kuzitubu, waungame wamtukuze Mungu. Mungu mwenyewe aliziandika kwa chanda cha mkono wake, akaziwekea muhuri kwamba ni sheria zake, ili zipate kuwaongoza watu wote wazitii. Amri za Mungu zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia. Mungu mwenyewe aliziandika kwa chanda cha mkono wake, akaziwekea muhuri kwamba ni sheria zake, ili zipate kuwaongoza watu wote wazitii. Amri za Mungu zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia. Amri zake Mungu zote ni takatifu, Mungu kazitakasa, hazitabadilika, na mwenye kubadili atapata hukumu. Kama ukivunja moja, umezivunja zote, ziandike moyoni mwako daima. Mungu mwenyewe aliziandika kwa chanda cha mkono wake, akaziwekea muhuri kwamba ni sheria zake, ili zipate kuwaongoza watu wote wazitii. Amri za Mungu zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia.
zatuonyesha jinsi ya kumtii Mungu, zatufanya tuitambue dhambi na ubaya wake, kisha tutende yatupasayo, tusije kuangamia.